Hello, 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 hello. O siame. Ai, ke Yeah, monate tlhaga wena. lovely, o tlhaga good. Yebo. O tlhaga good. Mogaetsho, ke na le VK, ne? O utlwelle gore nna le ene re tle be re buisana ka eng gore o go tliseditseng mo bosigo gareng ba letsatsi la gompieno tla re morago ga dio tsotlhe e be nna le yona re kopana mo 086 0002682 o mo tsatsang ke ka dipotso se ka tshaba kgotsa ba sa go botsa VK. Ba ka nne ba botsa. A re tshabe nix. Alright, We are here to serve the people. utlwa la utlwa ke re go tla nna bo monate mo thulaganyong ya bosigo garanong ka boripana fela VK o ka simolola wa dumedisa bareetsi go gae ba botlhe re le mo groupung jalo le jalo. Okay, ke dumedisa bareetsi botlhe ba Motsweding FM, bosigo gare show. Yes. O buang ke VK. Mfana lona mo Maftown. Yeah. Yeah, no re tlo bua ka bodiragatsi ba gago. Dipina ke itse di tharo o nromeletse tse tharo ne ke bona ngikhethe wena someone like you sizophumelela re tlo bua ka dipina tse tharo tse yaanong fa ke bona pine ya ngikhethe wena ye ke ga ke emisa ditsebe le matlho ka re heba gore re e se khale re tla itshela ka mero mo go batla yalo. No, go batla yalo. ga ke ake A wa ke. Ola utlwa ke re batho re tlo itshela ka mero yaanong ke ne ke batla o itse fela pele re tsena mo puisanong ya rona gore moreetsi a ke re bareetsi nna ka itse ba founa gongwe motho o tle ba re nna VK ka mmatla yaanong la utlwa gore VK ya rene o a baakanya yaanong re tlo e utlwa sentle pine ya ngikhethe wena re bolelela ka yone o khethile mang Besides gore ngikhethile ma ke that song is celebrating love when you finally find that person o khalong mo emetse that person ke sa go tsene mo ganong gora gore gane o tlhama pinae o no le mo semong se mara ke shebile le batho ba bangwe halala pina ya go thatcha batho ba bantsi not only me but a lot of people ka gore anong the aim is to celebrate love, spread love mo lefatsheng. You know, living in a world without love, it would be the worst place ever. So the aim is to celebrate love, spread love, and batho ba bantsi have lost that hope and believe in love. But I hope this song reignites that spark. Love is still there and it's still possible. Yeah. It does not play. What?